Market Modernization Improvement Program MMIP Koilamati Ahithi along Kesompon. Lakain Korapo Nilip MSC Constituency ka parlo Koilamati Kasomari PS Angkang. Koilamati a bazar along Market Ahithi ke Mjiapan long Kesompon. Chitia Chekluni Paikrener ke parni Urmia Dap. Porpai Sekep Apor Koilamati along MMIP scheme pen Market Complex Kim Kerang Kepang Ching Japan. Man kedo Dr. Normal Moment Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Pensi. Loi kesom kangpo jamek dengpon lo laso amai long mukut mohanto Carbiang long Thomas Council Depu lapen nilit BJP mondol amai pu unport SGB GB lapen kapre kethe geding atum chetong don labangso amai long man ke do local MSC pen kaning je pon ke Carbiang long arlo BJP sarkar ke surinira kretroksi sikkewang lapen BJP sarkar jakong long logapi Carbiang long arlo lapen Koilamati arlong ta thedung ice cream bansi kaching thora mothek ponlong lo Jasmet Pet 10 Bidet Hospital KGBV Ar Samaratum Residential School Arlong Rupat High School Banduriwal Lapen Auditorium Hall Anparta Diagram Aro Aldolong Lapen Non MMIP Ice Cream Pen Market Complex Kuti Ice Cream Koilamati Arlok Along Vanlo Laso Kewan Along MSC Pen Jasmet Pet Man Kedo Dr. Toliram Ronghang CM Carbiang Thomas Council Lapen Dr. Nomol Momin Deputy Speaker Assam Legislative Assembly Atomapan Local MSC Pobitro Rong Pipen Ningaklong Ben Kachuralam The Pajirpon Morabar Koilamati Rice Oke kardam jora sete kardam namaskar Aji bozar hobo na ete kiman tokar bozar itu 2 কোটি 53 লাখ এতিয়া বজাৰটো ইফালৰ পৰা বনাই আহিব লাগে পিছফালৰ পৰা এইফালে যদি ডাঙৰ ৰাস্তা হৈ যায় আকৌ ভাঙিব লাগিব বজাৰটো ন এইফালে পিছফালৰ পৰা বনাই আহিব আমি যদি বাকি থাকে আকৌ বনাই দিম 2018 ইপেন পিনি BPDC টাৱাৰ 30 কিলোমিটাৰ একদম সেলাম পিলং Koilamati ব্ৰিজ ইলিটো পাতাং পিলং লাংসমি পি ৰংকিমি লং ব্ৰিজ ইলিটো পাতাং ল Lapen Koilamati Hawar along Lili Haidek Pen Open Stage yang Pidulo Along Rupar High School Government High School ke lada ke lai sivet lo Only live along say Government High School ke Thombe Meraviti along High School isi dolo Chokyola along High School isi dolo Lapen Koilamati along Along Rupar High School dolo la Thombe Government High School ke Seta Meraviti la bang, Chokila la bang, Asapo environment la bang, school infrastructure environment la bang, mesen. Seta along rupa la bang ke laan ke me kalilang boundary wall away, pie away, fencing away. Di school kecari environment la bang, miure. Lasi lahai teglong si boundary wall hai jadi proposal pidun pe non boundary wall tangalong tu teglong lo. Lapenon hadak auditorium hall sitame tumnon selam bom no thik lason dak thak ladak population to peak ajoini proposal pidun lo kisu 500 det motan telitum chokiolan dam nai lapu silumizan golaghat kajanan dam nai lasi ladak isi hospital Koilamati Hawaralong la Koilamati Market Complex laso ahem kimji panlong ekisom si Attention ili Honorable CM Dr. Turam Ronghang apen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nomol Momin alang tum bahini panel akiru bi alang tum nili bahawara pan kacing thur atokan no kacing thur dode sangse pen alang tum claim pilo apen ongdung ice cream alang tum nili bahawara kacing thur ye pan claim pilo Itum teklong lo 2017 aningkan council along BJP government bang det pen la so prang itum tawara be delong be hospital be la son itum teklong tame 2017 ap ipe the break check isi kachelar itum teklong lo da Koilamati na te bokel la so de grum bridge tame itum patang elo non BBDC towards Silonijan up to Chokiolan 30 kilometer labang so towards tame 40 crore bela so towards itum patang pilo higla sonda kha Koilamati Hawar along so tame prang neli thangna da development tum theklong le asine li ki haicheng aningkan
open stage si nili pi paprang lo Koilamati mini stadium long si open stage pilo anparta non Koilamati bridge hai ta patang pilo tower hai selam pilo lapen Arlong Rupat High School school education na environment abe pin halo suhut tetapi non nalitum teknologi aladak boundary wall tangelo lapen non haladak auditorium da selam bom lo lapen project isi education na environment tum teklong lo ada non ilitum 10-bedded hospital hawar Koilamati hawar thepik lapen population dupik hospital itu apa problem hepik doktor nurse pak kasi ini tuh so det lotang te bukayan ba gulahan ba pun tuh jualan itu dam nih kasi ladang sutame hospital lagi nang sot itu dulu kasi la sot teng pen cigi than pen deputy speaker MLA la pen doktor Tuliram Ronghang alang tuh kacipit tuk pen la bang so hospital itu manang kilo kasi mesen pen la bang so hospital tuh non selam lo 90% la bang ketangel lo anparda ilitum Koilamati hawara lo si school solo tum han lo lake girls school lo residential school lo kichu kijun ben danglok katok ko free lo dak bakit lasi la so school of hanstame itum proposal ki piat teng pen ilitum manang pilo lapen la so school tame non prabjin pen non pena penabdi kang bon la so tender notice na tum teklongji tender dulu lotang te contractor tum tender jok run po lapen alang tum phan jong si kam setel elo protang te prabjin pen lasu construction se tame cheng pon lasi 6 crore 42 lakhs pen labang so school itum sanction na bang along lasi pini nang itum teklong lo Koilamati market di tujor to lang phan itum mesen adim itum awedet aposi market ongdong ara tum bangke lason site ki bonghom lapen lason porokjang phong mohata puelo lapen biri khe hai nempu hai lahai kheti site ki claim do setame lahai jor chul langi phan isum itu jong market abedet lotang te tum kidug de tum ke koson lo asi lahai phan kamathasi non Koilamati hawar long dak market daily weekly market along setame 2 crore 53 lakhs pen isi hari market complex itum non selam konpo kasi aprang ben thedam lo potang te tum nili pahawar ke 90% chingkhulo pusi nili puji lapen non churu nai ilitum honorable CM Dr. Tuliram Ronghang all round development of Panselang li claim bomb lo nilip det kali ba kapre adim det kali 26 of homosi equal development kaching thur je Panselang li ke claim do desang sip claim bomb kasi la solo got ilitum team karbiang long ilitum chirabdun lo team karbiang long plotang te ladak MP ke hai dolo MLA ke hai tum dolo EM ke hai tum dolo MSG tum dolo officers tum dolo department officers munit tum dolo SGB tum dolo lasi katuk ko tum nangli tum da dolo media tum da dolo lasi katuk ko tum isi team karbiang long ning isi pe ke do pe tum non development apa tum claim bomb lo lapen la sort teng pe tum 90% itum development nili pahawar long kami tum kelong lapen nangli tum non explosion dunia pilo petang te isi bahari isi project nali tum teklong pon nili pahawar pan non nili pangdak delo setame already tum proses bom lo halaso akamnong he chunde petang te nili pahawar moni tum amang sonsin teknologi lason si teknologi lasi lahai setame itu isi non klaim pon ye pansi cepidub lo klaim bom lo lapen ongdung nili pahawar rat hirjume dolo blessing dolo nali tum media tum setame blessing nang pidon lo hirjume nang pidon lo lasi katuk kabe hirjume blessing nang gipi bidisuri nang gipi kana jokti nili pahawar chingkulo kusi nili putan sar na nena na sago kahino doji lasi mohet nili abang bom hoto teklong lo lasi laso pojong se RV abang sabo kom lo plotang te tum la sopot aku repairing ko polo aprang da batai si repairing elo kalvar ta itu sela la so kalvar se tame teklong lo nili already
proposal la piala la pen ta pass elo la sila so karha ta me akimi si selam pon pela la pensar nilip along pinangan hemsus dami kitangsi dupik la pen so kitang kirangki do tu na le tum pangtan report nang pilo la sila so bang ke prabjin bang ke patang ye paneli hala video tumben meeting dolo la pen ji tumben konana si patang ti dolang ma prabjin bang ke patang dolo la pen la so long do si komane middleman involvement do putang te ile tum mohat deputy speaker da pulo etum jela long sa tame etum pokai nang ko lake compromise avel si ki dubde atum han ki binong hem la pe ki dubde atum bang ke lage long nang pulo so hem bang ke majok ta etum ke la bang ke rehay avel এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো আমি কোৱা নাই প্ৰিলিমিনাৰী ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ দিছে মেবি আনাদাৰ 2 weeks to 15 days লাগিব এতিয়া ডায়াগ্ৰাম পাব লগে লগে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু স্পেচিফিকেশ্যন মতে কাম কৰিব নহ'লে আপোনালোকে আহি ধৰিব এইটো কেলে কৰিছে সেইটো কেলে কৰিছে এতিয়া ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিলে আপোনালোকেও তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰে আৰু যে সেইটোৰ মতে কাম কৰিছে আৰু সেইটোৰ মতে কাম নকৰিলে মই ধৰিম হয় নহয় গতিকে জাষ্ট ৱেইট ফৰ 15-20 days বৰষুণৰ ছিজনটো শেষ হৈ যাব কাম আৰম্ভ ওৱান্স কাম আৰম্ভ হ'ব খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিমান দিন 2 crore 53 lakhs কিমান দিন লাগে এইটো বনোৱাটো 6 to 9 months 6 to 9 আমাৰ কামত দেৰি নাই ধাম ধুম কাম হ'ব এইটো কণ্ট্ৰেক্টৰ নাম কেলে লাগে স্কিমটো কি আছে এপাৰ্টৰ পৰা আহিছে মই কণ্ট্ৰেক্টৰৰ চিজন নাপাওঁ নামো নাজানো সেইটোৰ লগত মোৰ মতলব নাই কাম বেয়া হ'ব মই ওপৰত কমপ্লেইন কৰিম উইল বি পানিছড বেয়া কাম কৰিব কণ্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্টত হ'ব সেইকাৰণে আমি কণ্ট্ৰেক্টৰ কোন নাম বিচাৰ পইচা বিচাৰে মানুহবিলাকে কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰি ফুৰে আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে গতিকে ডণ্ট ডিষ্টাৰ্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকক দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং টেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই MLA কেলৈ বহি আছে তাত তেনেকুৱা নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং টেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না নহয় চ' আই এম গিভিং ফুল কনচেনট্ৰেশ্যন টু for the development of our constituency. Sir, nearly almost 2018-19 পৰা যে PMAYD ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি আছে মই MSCৰ লগত কথা পাতোঁ যিকেইটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহ'লে যদি মই আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভল্ভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাবিলাকক ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে FIR লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি I think 1-2 FIR is already filed, so action will be very soon. কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক উইল নট টলাৰেট উইল গেট পানিছমেণ্ট বিকজ হি ইজ ডিপ্ৰাইভিং দ্য প'ৰ পিপল দুখীয়া মানুহক কোনোবা ঠগিব বুজি গ'লে ন' পাৰফৰ্মেঞ্চ